fa le ba re dilo di apere tshiamo gomme dilo di apereng tshiamo di re gatele pele a ke tšee sebaka se ke go amogele semmušo ke go tamiše ebile ke tshepe ke dumele gore go tloga mona la bobedi nna le wena ra kgaoganago dilo di sa dutse stofong jwale ka ge o ile wa bola wa re maabane a lebolaya podifa o na le baeng ka kua gae a re tshepe gore a ba gorogile ke moka dilo ka moka ga tšona di sepetše gabotse re ya leboga gomme ebile re ka gare ga lana go lapitšeng tše kgolo le kgono gomme o tlile o bepotše tharolo ya mathata ya balli ba rena bao e lego gore re be re ne le bona ka a labobedi re buile le bona gape lebaka kgolo e le go feleletša ntwe la re e thomileng maloba moroka ke ya go tamiša ngwanešo ba theletše ba letile ka tetelo kua gae babogedi ba letile ka tetelo gomme a ke no tša sebaka se ke se tliše ka fao wena ka fao ke moka o ba tamiše frequency ya 96.3 FM audio streaming ya www.mcrs.co.za le gona ka fa le letlakaleng la Dr. Moremi Profa. Ga ke go leboge Maubane re a leboga Theresho Maubane ba fihlile baeng ba rena ke leboga bohle bao ba ileng ba re fa thekgo ba le rena ge re ne le baeng ka mola ga Moremi ke leboga le bao e lego gore ke bile baeng ba rena magagesho ba tswa kgole le gausu re lebogile thata nnete ba fihlile ba beile date ba ile ba tla boa ka di 24 tša October re tlatle re beakanya gabotse fela ba fihlile ba beng ba le gona ba ba bone ga ke tamiše ka mošate ke tamiše baruti ke tamiše ba porofeta ke tamiše mangaka a setšo ba theeletše ba mmutse community radio station moroka wa le tamiša ka mafaratlhatlheng ka Facebook a ke nyako go senya nako magagesho šetše re e gatagatile ke tamiša ba e lego gore ba fa lekgono balli ba rena ba go tšwa ka senotlelo ne le kae batswadi ba ka re gona ke a bona le go le re ne playere msakamo re ne playere msakamo ga itšedi ke mang mahlatse wa ga mang mahlatse mashiši alright ausi mahlatse ke ne nnete a re bokoko re a ba tseba ke ba ga mashiši ke ngaka ke moagelwane ke kokuo di tsebiše nna ke nna mahlatse wa ga mashiši ya ke nna setlogolo ka ga mashiši ya o tswa kae gae ke tswa ke le senotlelo alright pholophoti le goreng ee alright a go molato ke nagana gore malome ka kapa ke sa tsebeng gore bokoko go sa le bohlokwa gore ba tsebiša gape Go bohlokwa moroka ka baka la gore sealemoya ke ka narone le pota o rata go se bitšang something se e leng gore se a mova a se eme go a se eme go tei bale go ne le ba e leng gore be ba se gona maloba ba se wetse le kgono kapa ke mathomo ba se bona le kgono alright go bohlokwa gore ba tsebiše alright gore ba theletše ba bamsa babogedi ba bamsa ba kgone go tseba gore re ne le bomang ka fa a re thome mo go koko mo koko le ka batamiša ba theeletše sa mathomo ke rata go tamiša Prof Moremi thobela ka kapa bašomi ka lena ka moka ke dumediše le batheeletše ka moka lefase tšikelele thobela ke rena ba le re beng re le mo beke ya go feta re tlišitše sello jwale o a bolelang o ke koko mashiši bonena mashiši ka senotlelo batheeletše rena re tlile mo ka sello a re so tsene ditabeng koko re sa tsebiša ke a leboga moagišane thobela ka moka setšhaba nna ke nna kopano wa ga Matšhika ke nna moagišane ke a le tamiša ka moka setšhaba ke thoma ka go dumediša ntate Moremi
ke be ke mošhane tate ka apara bašomo mmogo. Nna ke nna Kgaogelo wa ga Mašiši go tswa ka Senotlelo. Oh yeah. Re a leboga ruri. Motheletši, ke bona ba e leng gore re ne le bona le kgono fa ke ba le ba ga Mašiši ba Maloba. Ba be ba tlile ka taba ya go lla sello sa bona e le sa gore go na le family ya ga Matsemela ye e leng gore e hlokofaletswe ke ngwana wo mabarebare a ile Mašiši a mangwe malapa a tšwele. Jwale ntho e tshwenyang ba ga Mašiši ke gore ditaba di a bolelwa mo mekgotheng fa gore gape batho ba ga Matsemela ba re ke lena ba ga Mašiši bahlodi ba lehu la ngwana. Jwale meloko le metswalle ye ga e sa kwana, e kwana ka polane ge e ka ba kwano e gona magareng ga bona, e fela nnete ke gore ga ba sa kwana. Jwale ba be ba le mo Maloba, re ile ge re fitla ka kua reception ka mola ge re tšhaiša ra tsena mola le mola, ra tsena mola le mola, gwa be go a fitla le mo ebile re botšišago ngaka gore ngaka o thwasitše kae, o re file gore o thwasitše kae. Jwale polelo ya ba gore bongaka ba gage ga bo tsamaye gabotse ka lebaka la gore ga a phethelwa gabotse, go bile le mo go bileng gona, and then go a fela. Jwale le kgonne Moroka re tlo ba le mo megaleng mo tate Matsemela ke boletše le yena mosegare o ile o Gauteng, o be a swanetšeng ke ba tle le kgono mebereko ya gage e moswere ka baka la nako. Ge Malefo a ile kua go ya go tšea balli, o kry-ile molaetša gore mma Matsemela o ka gae, e fela o tšhaba go tlogela bana ba ne ba nnoši ka lebaka la gore batho ba tla re go kwa gore o mo radiong, ba bang ba šala ba mo senyetša kua gae. E fela ba re lokolotše gore mo megaleng ba gona ba tlo hwetšagala le bona ba tlo re tlhalosetša gore go tsamaile jwang. And then se sengwe ke gore re tlo lebelela taba ya tsamaišo ya sesi gore sesi a kgone go hwetša thušo dilo tša gage di šarakane. Go ba ngaka ye e leng gore ntong ba e dula e tswaletšwe mohlomong ga o bereke, go ba ngaka ye e leng gore mohlomong ka tlhakong le leng ga banke ba go bona o swere mokotla o e tswa ditlhareng kapa o e ya ditlhareng. Ke ka baka leo ka mabaka a mangwe a batho o tleng o feleletša o wela ke madimabe a dipolelo. Jwale ke kgopela gore re tle re mo thuše le ge a ka setlega go ba ga moremi mara a hwetše thušo ya maele gore e be ngaka, bongaka ba ge bo sepele ga botse, le yena a kgone go fodiša malwetši a e leng gore a emetše yena. Jwale Moroka, bana bešo melao ya radio re a e tseba, ke re ba dile Maloba goba re sa e hloka Maybe ka botša o ka re na se gona. Hlatse man. Hlatse melao ya seyalemoya ngwanešo, founu e ba silente, ga re bitše dingaka le baporofeta le dikereke mo moyeng ka maina, re araba dipotšišo go ya ka mokgwa di botšišwang ka gona. Se sengwe gape ga re ntšhe mahlapa mo moyeng ka gore radio e theeleditše ke batho ba bagolo le ba bannyane, gomme lentšu le lengwe le le tšwang mo le swantše le re ge le fihla tsebeng ya motheeletši le dule gabotse. Se sengwe gape ke di-camera lotše, ke na le bonnete ba gore ka mokgwa o tlogang o le moswa ka gona, o tlo o bogela pitšeng tše kgolo mo difounung mo,
jwale le kgone le ba bogetše wena gomme ba bogetšeng wena nto ngwe le ngwe o tlang go e bolela mo batho ka moka ba tlabe ba ekwa ba go bona lebaka fela eno ba gore batho ba twista ditaba motho o tla mo pitšeng tše kgolo ikgonne o bolela so go sa o bolela so jwale o mongwe ba ga mašiši ba bangwe ba tla founelana ba raga šibale ba no fitlhile kua radiong kua ba re mmamogolo a bona mamangwe di a jwale le jwale le jwale le jwale jwale ka sona sebopego se ke ka baka le e leng gore dilo tše di ba gona go captura nto ngwe le ngwe e bolelwang ka mo le go netefatša gore batho ba bona ba kwa ga go fitlhege selo re a leboga moroka ke tlo go kgopela gore re tle re thome ka Mahlatsi ka gore ke ena ba sogona ba boletše re ba kwele ge Mahlatsi a fetša go bolela ke moka re a tsamaya re ya megaleng re ya go topa ba ga Matsemela re tlo bolela le bona re kwa gore na se se nkgatlhang ke gore ba bile le rena mo showng maloba lenanego ka moka a go ne ntwe ba seng ba ekwa jwale ba kwele dilo ka moka ba tlo phetolela ba tlo araba mo e leng gore ba swantše ba arabe gona jwale Mahlatsi ke dumela kudu gore ditaba tša kua gae tše di le tlišitše mo o di tseba gabotse ke di tseba gabotse ebile o tseba le nnete ya tšona kapa wa e naganela nnete ya gona re a inyaka nko o tšee sebaka se ngwanešo nke o re fe bothata bo e leng gore le ba ga mašiši bo le beile mo thobela ntate Kakapa le ntate Moremi a ke tsebe mara nka rata go thoma go question tše pedi tše le gore le di botsišitše maloba ya taba ya gore ba ga mohu rena ba ga mašiši re pališa ke eng go tla ka ku motseng wa bona di-gate di lebane le ya gore sebakwa se gona e ba azanga ba se bolela so if la ndumella nkane ka thoma ka mowe tatolla ke tlo thoma ka ya taba ya sebakwa go ne tšatši le lengwe malomaka le ntate wa ka mo ga ba ka mo go hlokofaletše ngwana sa le batswa ba ya mo ba yang ge ba boa ba bethane ge ba šine go bethana so forogo ke ge ba etla gae ba tlo tliša molato go etla monno le mosadi go etšwa so go tšwa makoko ka mo ntlong le nna le bana ba malome ebile ka rena sa robetše ge ba fihla mosadi o hlaba mašata o re gape re tlišitše molato mokgekolo o re le tlišitše molato wa eng gomme o re ebile o tla a swere sekhipa se setšhweu ka re ebile sa le se sempša se ne madi aowa o re gape ngwana lena o bethile mogale baka ebile o tleretše sekhipa se sempša sa pholo e banna mokgekolo a ba botšiša gore sebakwa ke eng so mosadi ga fetola o re ne ba ile kae ba tswile ba lwetše girlfriend so mokgekolo a ba botšiša e le ba babe ebile o bitša nna o re ke tsoše malome ge ke mo tsoša wa tswa mokgekolo ga ba botšiša o re gabotse lekalwa le lwa jwang le tlogetše basadi ba lena le lwela girlfriend na aowa ba thoma go fetola o mongwe o re aowa nna o no mpetha a sa tsebe gore o mpethelang since from moo ne re setlhe re sa kwane e leng gore ne ba kwana malome le ntate wa ka mo lapeng lela le lengwe le le ditšhomi tše e leng gore malome a nyaka thušo ne a mo thuša le ntate wa ka ko ga a nyaka thušo ne ba thušana since from there azanka ra setlhe re phela ka mokgwa le re ne re phela le lengwe lebaka le ka ba le a ke tsebe mara mosadi o itše tšatši le lengwe a mpotša a re gape Mahlatsi sesi wa gago o boditše batho gore o re nna o tlo ntšha ka mo lapeng la ka e banna o tlo go ntšha ka lapeng la gago o ra jwang o re aowa ke kwa motho o nlateletše
a mpotse gore gape mana gago o re o tlo ntšha ka mo lapeng la ka re a ba a mpotsa gore o sabe wa botsa bageno cause o gotlha e bakile dintwa. So a ke tse gore magoko le o ba itsebile jwang. Ge ba fitlha ba ya ka ku mosadi ole a sa nyaka go tseba gore ba tlile go for eng, then ya tšhaya gona moo. Mama Hlatse o re ke mang a yang go ntšha mosadi wa ka kua motseng ola ka ga gage? Mane o ra ngaka? Go ra re ngaka o dula le monna ka ku? Awa a ke tsebe moo cause o re nna o mpoditse a re Wena go gopola o ra gore ba ya go montšha bua? go ya ka mokgwa o a ntlhalošeditšeng maybe a phuthe dibeke a boele ga gabo a ke tsebe. A mo ngadiša ka ditlhare? Maybe go ya ka mokgwa a bolelang. Okay. So lebaka e nngwe e ya taba ya gore ba re ntate o wa ka mo motseng o mongwe o re yena o try ya go hila rena re tsoša taba e. Why re sa tle ka lapeng metse e lebane di-gate di lebane. Ntate ka kapa le ntate Moremi 2 weeks back ka Vrydag malome o mo founetse, ga a mo founela so a mmotse gore ke nyaka re bolele as banna re boledišane. Ga a mo responda a morela gore a ke gona ke tlo tla ke go founela ge ke fitlha gae. Le lekgono re sa bolela so malome ka o sa mo emetse a zanga a founa le mokgekolo sale a tethwala ebile rena re ne re mo ganetša gore a se ka ya ka ku, yena a ba a tethwala a ya ka ku kerekeng sorry a ya ka ku ga a fitlha ka ku a se kry batho a ba a romela gone ausi mongwe o dula ga ku a romela ene gore ba yo bitša mokgekolo a zanka. Alright, wena le baka kua le ya kwana? Nka no re ra kwana no a re sa kwana since go thoma hlakahlakano a re sa kwana. Before ngwana a robala be le kwana? Mosadi nna na ntše e se ke ngwana gage le nna ne ke mo tšea e se ke mmaka. Wena mama go kae gone jwa le mo? O gona gae. O šetše gae? Okay. So wena ga botse go lebeletše sebakwa ke dilo tše pedi go bakilwe nyatsi? ke nagana sowe le taba e ya mmane wa ka. Le taba gore mmane o rile o tlo raka mosadi o mongwe ka ga gage? Gape after taba ya gore malome ka le monno ba ilwa ne re setlhe re sa kwana so sale go aba. So wena mpotše Mahlatse, wena taba tše o di kwile jwang? Taba tše efe ka re ke go botše taba tše ntšhi ntate Moremi? Taba tše pedi tše, taba e ya nyatsi le taba e ya gore o mmane o tloa go raka o ka gae. That's why ke go botše gore nna mosadi o nantše e se ke ngwana ga gage. So sale a mpotša a re Mahlatse ke go botša e se ke go tshepa. O taba tše wena o di boditše ke mosadi wa ka mola ka ga go tshepa go tšea bua le ka ngwana. O sabe wa ba botša ka gae. Alright, koko wa itseba tabe wena? Ke tsebe e ya gore bona ba ile ba lwa ke a e tseba ka yona ebile ile ba ya solva ke nna ka re le lwa jwang lena le le baagišane na. Alright, koko wa itseba wena ngaka? ya dintwa nna ke ikuela ke fihla gae ba mpotša ka re nna ne ke sa phele gae. Alright, lena maloba le rile sebakwa se segolo keng? Nna ke ile ka re sebaka se segolo ntwa ka le mosadi e thomile ka makontrakeng. So o ile a tla mpotša a re gape ba etswa ba le mona di modiro a dirile teana ka mola gae. So nna na ke ke ya o ba gešo o le sesaka ba ile a bo a ba pele o re ke go ngathele dijo o tlo o je na ke re o tlo mpha dijo tša maagišane mola nna le nna re sa kwane na mara if a dumela gore o ntsholela a ke ne bothata o ba gešo ka re o ile o ba re wa ngathara o nyaka go fa o le wa geno na o nyaka go tla a direng dijo tšaka. Alright, ke be ke dumile gore ntate malome ka kapa nako e sa dumela re se ke ra tswalela ba le ba bangwe ba le ka nako re ba fe nako ya gore le bona ba te tlhalosetše ba gešo and then ba ga Matsemela ba te tlhalosetše. nko fe tšea founu ya ngaka mowe o lebelele difouna e la ya ka e busy too much founu le kgono founu e la e busy too much lebelela di-phone number tša tate Matsemela goba mokgekolo wa ge mare a re thomeng ka tate
a re thomeng ka tate Matsemela dilo tse ke ka moka ga tsona Moroka maabane re hweditse gore go na le taba ya gore batho ba ke kgale ba elwa ya before le hule ga botse le hule le no tsene mo dintweng tša batho ba man okay wa ikwa ye e bolelang ke Mahlatse e mpotša gore mohu ba a sa phela kere and then mohu no kry-a batho ba ba sa kwane jwale wa e ba re mola ba sa kwane ene ba tseba re ke kgale ba elwa mara ba nyaka go tšea mohu ba modie lebaka la ntwa ya bona e tloga e makatša gona fao e tloga e tlaba nkore ke sa le ka se sengwenyana fa ke sa le ka se sengwenyana fa so wena Mahlatse o ne mengwage mekae o phela le mmago ngwana wa robetšego nka go botsa maaka mara since ke sa gola ne ke netse ke phela le yena alright so le khumbolo gona alright a re kwa ke nagana gore ntate Matsemela ke ne le yena mo moyeng fa ntate Matsemela le gona ntate Matsemela hello le gona wa rra a re gona pa a ke tše sebaka se ke go tamiše ke be ke go amogele lenanegong la pitšentše kgolo le kgono ka mo ke na le ngaka Moremi ke ne le baga Mašiši ka fa jwale ka ge re nametše taba yela ya Maloba re buile ka yona gape ka leina nna ke nna ka kapa radio Maloba le kwele ditaba ka moka ga tšona go tloga mathomo go fihla mafelelong le gone jwale ke dumela gore tše ngwano Mahlatse a di boletšeng le tšona le dikwele gape jwale ke tlo go kgopela re le no tšea nako ye ke ya lena le boleleng le tlhaloseng gore ga botse lebaka eng le baga Mašiši ene ntwa ya lena e thomile neng e baka ke eng and then wena jwale ka tate ebile o le moagišane wa bona o nagana gore solution e ka ba eng gore dintwa tša lena nke di feleng ka baka la re dintwa tša baagišane ga di bose di swana le ge e le tša bana ba motho Thobela ke thoma ka go buisa bakeletši ka moka ba kgolo mo go lena prop mabeleleng ka tsaka no ba important ke theoetse ke le ke tsena ke network ka kwa tshware be gore bolela ke tsentse Facebook network ya pa a ke no re gannyane ko go tšee gannyane ngwana wo o bolela gore dilo tše di bakilweng kapa tše di bakiwang magareng a malapa e le a mabedi ke dilo tše pedi fela ya mathomo wena bo le tšhomi ya malomage le ile la re le tšwile mohlomong be le ile o te thabiša goba be le ile kae go a fihla mo e leng gore wena le mogwera wa gago e leng malome a bona le a fapana ebile le swarana ka diatla gomme ge go tlo tšwelela taba gore ga botse lebaka eng go kwagala gore aowa le tepakela dinyamohlana o mongwe ke a bona o topile o mongwe a re nkane o mphaketša mola o bo bona ke lebeletše jwale taba ya ba gore nkane lebaka bo makhwapheni mola e le gore lene basadi ka moka ya bobedi ke ya kgaogelo mo e leng gore kgaogelo go tšweletše taba ya gore a ka tla a ntšha mosadi a gago ka gae go sa tsebege gore o montšha a dikutswa le wena goba o montšha ka ditlhare goba o montšha ka eng e fela dilo tše pedi tše ke tšona tše di bakileng dintwa magareng ga lapa la ga Matsemela le lapa la ga Mašiši ditaba ke tšona tšeo mongaka ke thome ka ya malome a bona ya butsa bona nna ebile ke lebetse tabeo ntwa e no batla ba gore ka re botsoko le le batho ba bona le rena le baagišane ba le banna ka re le fo go ke le go phapong kwa so yena ga re bona ditso le ditshoreng ya ke tswa nna ke a mosero a se ne re ba ke yena tuma e ka tlo mo gona a ila le o mo baagišane a la mona ya ba ntse ka nna ka tshomo le go tsa di baga
ba ka tere ba ke ke be le re bela phare le ma fitse la gae le ntse bo bobedi ke re ya malma ke no tswar ke ba bana e tedi le ona mo la mo le la ke ba ba ko ni tere na ko a di go re ga na le o ge yo a ke mo ta ya go di ba re khawe o na le mo go re na se tene thata ke sa rata go la di le sana ko ni ka mara a re di re o mpone ke la ye o tsene e ka go tsene ke ne a ka ke go tsa mo ko le mo ma ya itse na no ta mma ni ko ta mo go le gore ne go tswa le re ya mo tswa ke ne a go tswa mo ko go tsile ka le ni ke tla dira to ri a tshara mo tswa ga nna la ro tli ga mo kwa o na le gore ke monna ya no wa maropa ka tswa mo ena ka ga ta ke mo ke mo tsa ka felo ke tshanye le go re ka ndene ke na tsonta di le wa ke na no mo sa di mo le ke tsoma o e kwa tsu ke senga te ke le no e ka morago kwa wena go di ring o se go di no mo shimana re shu wa nna ta langwa le shona a mo samba le ka mapela e ke bone video gona straight a mo tsang khona mo ratang ka ona mo shimana ya le kwa o mo ka tsena ka ntse ka kwa mo ko ta la mo ke gar bona mo ne ke di wa tsor ni mtari ma wa ya dira ba tsana ka re ga gona le di tsotsa ke ba ka mo ke bela ke se bo na ya se ba so ga wela tomate na ditara maran ta ba le ya maga te wa di ke ka bo tsoro tla ga nna ke tsere re lo ra bo di tsana mo ke ga no ana se to ta mai ko ba le ko le polelo ore re mara re ba bona ile mana re informa ka ta mara ba re ba ri sa pa la ke mo tla ga ga ko ta ba tsana le no kita be no na ke no se no to ka strate malo ba ta ka o jo bolela ra ke na no ra ke la tena re ba to ke strate ba mo bona ba no ba to ke ba ona ba ya te ka mo ba ya te yang ke na le se ba ta bona ka se no go te no ra ba ka gore mo ga shi a te ka ai tsona ka ke por bona ba te e sa no ta ni mo se nga ke kule no lo ba ke le ke ke na te ka mar ko ka te mo ke di pero ke lo ma ma se na ma para mo tomo la ma ga ma que era de un na o que betaba alla ta che na riesci che era motoria o che hanno fatto la lu I spermi che credi non no quello come i come lo dici la lei che sono mina quando che sulla me tortia kai tanto che la volta non lo da su mo un buon ma che quello vede manta a piedi alla badriscia tanto quello che mi chiede no se potamo a credi atrás ne como le dico a khotela u ka mo ka mo ala ro amorwa ele va no va ma le perché ya o le dici la gente pero todo le que no ta kharina argali na ta como so ara o ti di kam como khotela shi un di le todo le ta so que ta man ta no que ma te kam asanga dice que la vida es que Imagino una lo vedi qua la nulla alle che mi a ciò che dice mo. Se va che te la brava lui che per dinamo gri. Ma quella la stessa quella. Come tu vai a tutto lo rieno ya che vabbè. Just a ti questo no. Magari non la tava. Tu eri quello ma bar no andiamo guardata un diceva una volta mi hanno fatto il ore. E la re per stare vicini che in caso perché che condividere che l'office. Wana ko bar kete ke ko le ni kete ke itu storia te forni ke ma wan no lo wan ni tende di rakho ya bana ba bane ye no ga pe di khamsa so ko tumi ke ke ta bu no so wa ko lu ba di ma lo ba mana ni mate ba ma ti tor go am so ko la ta mara ye ko ti so ke bar ke na ko kan kan di tu ba ni uru ni por Savana o di questa una gara di e che vedi questi come la tua camuta ma roba a tu vai vari come guarda vuole loro telle vai tu mi ka e thoma vai ati e le varti wana ga mar sa no ka kwasta tu ka mara tu ba mo ri
ke re tlo nyako tsebe gore ngwane o ene o kwele mang ke tlo bapalela ba re tsene ka mogare ba re tsa re kwele ka bana ke ba di bolelang tse tsa gore nna re ba re ba tsere ngwana nna re tlhompoditswa ka bona le bona ya ba re strateng ke bona ba tlatseng taba mogekolo o botse ka nnetseng ka teka ka mona ga tsene ke tla ga go feta mala ditinyaka o tsena metsi ka moka o le tsa go letsa le ba re sha go ba botse re nna re bona ba kgetha re ba bolaile ngwana so ba re tsena ba wa le nnete ba bang o mongwe tlile ka gae a re ka tabeso ra mo tsang khona nna re tsa o le nna re mtlhatsa tsena re se ba wa makala mkgatola modimo ya bona ga kwana go monate tsela ka moka le ba ga ke mo rata ke bona ke le ba go le taba tsa le a sa ke eng ke dira gore a tshabe tsela ka ga kana ke ntse le ya nya gore nna le bona re tle go pana mo radio station re boledišane re be le kwano a namele taxi a tsamaya le even 1 minute ga e tlhakang re ntse tshwarela mo ba tshwarela ba re di ka tipole ka mo le mmereko hana mele o pala ke o tla ka re ke go tla go tshwana le ke le kopela re boledisa o direga le le ka taba nna re motla ke se nna re se ba se sa se re mohlalosetsa ene sa o re nna re ba ngwana ke pele mono ba bolela ke bana go a re bolela bona go bolela le mao bona ga le bothata bo tlhakile ga gešo gore bo tlhakile ka kana tshenge ngwana a go a to go tsara ngwana o robetse a gonne sa ya kwa ga ya ke go ba re ngwana o robetse go re ke mmaga tsa gore a thata bana dia tapolo o thomile wa le tshedi tsengwe re tlo re na ga bana mara re yo nya go kopana le nna ke le ngwana ya so a ono ka ba le phisi ka gore o tshwara a tshwarishitse mo tshwara o tshwarisa fetsa a nya ka phisi ga re ba tsela ke ka ga re bolela ge padile re parlame le gona a tsa ba itshate bona ba le nna go le bona ene ka tsama ka ba ka le nna gore ya ntlha ka ke ngwana ga ra ba ka ba go le ditla ke ka o re ke tshago bolela ba ya teng so mo gone le bona ene nna ka ga re ba tsere ngwana ka ke mailene ke pule taba gore ke taba ngwana ka ke ka le ina ga le epele di wa tswana a re ba le ka khutso mo nang go re ke tlhaga tsaka ne ke tsamona na ba ngwana ya bona nda ke motho ke itse ba tse go pata gore motho ke moloi motho ke molai le go se motho gore motho ke motho so bona le batho ba a ba go tsena re ba le bona se e le yena le one a je ga ntuma tso feta batho ba bang ba ra kwana lo mo ke go ile ke di gore o mo nne ona ke ngata ta ke re ka ne ke se ka butsa o ke mo mo so nna le mo wa le mo lo ke re tsa le mo kwa tla la ku ra bolela la ba moka danga ra fara topic ya gore yena danga putsa ke ko ba 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 di thomo maga ta ba le di ya di u ba ka mo go di ba le mo so gore ke ntse ke no le ba ga gore a ke tsebe le gore mara ga bona go na le mo le mo go di o le gore wa mmaka ta gore re ba ka taba tsa thoma go ntela go mara le ta gale di funi le down ke di tsene ba raba no ta te ka polta te moremi a ke sa ke di ka go tore se ke ba dire batho ba ma se ne ba botse nna ba ntse lo tlo ba mpolela ba rena ke re ba ja ke ngwana ka no e ba ke tsedi bona ba sa re batho ba re a ba bolela di ka ta ke tumpu di tsare lena le la di topo ke tšhupa ngakedi ampo ke ma re mona ke na le bona motho ke go tsena go mara ke thumile ka gore ba re le kae nka le se e le re bole dire ya gore re bole ka di se ke bole ma ga ke gore se ko wa ke le bona o gore nkgotla go le ke boela mo tabeng ya ngwana ke ba ke fa di tsa go gore a tlhatse ba gore nga bolela ka re and then e mo ga le taba gore ngwana wa ka o bulwa dile le kae ba tla ba mo tsori go ditsa maka magolo ngwana lo ile dire maybe 3 weeks o sena motho a tseba o tsena go tsa mo gore ngwana wa bana ngwana wa dile le ka ga se go bona o ile go lala go ngwana mara motile a mo tsakereke o mago go a ka tsela tsa go lo le go go tsa mane go ditse re ha matse ba tsile ja ngwana ka wa mama the following day bona bana ba palang le
ba tlile ba ngwale lengwalo ba dile something like the box la bana ba le ngwale ka sekgowa ba nnete history tlo lisa ngwana wa lwala a fole and re na le ngwana be re kwale gore wa ka tlhokofalang re mo rekela le box le lekgedi la captain batho ba ba tsile jang gore mo ga se no dira ke tsela tse dingwe gore e ba ditšhaba tsa maana so dibakwa tsa gore ya tlhakagakane ga ke bone ka ba le phisi ebile mo diredimo ga ke e bone total ke nagana le ka tse tse dingwe gape ka morago wa nakonyana ke hemenyana ka tse tsa nna ke nagana re ke covered ke sa tsebeng ngaka moremi ka fale nna ke nagana gore ke mokoile ntate Matsemela ke sa tsebe gore ba nyaka go tsentšha pele re ka ya go mohumagadi ya gage ngaka goba koko goba mahlatsi mo gore le se le ka ratang go se botšiša ntate Matsemela pele re etswa mo go yena aga ntate Matsemela gane mo go bolelwa ka ngwana o maloba a bolokilweng ke ao ke a kgotsa ke riwa le gore ewa ke yena gomme okay ya o ka botšiša sese ntate Matsemela le ena o re ne maaka le nna re ka le site e leng ka no re bone maaka o re nka no bolela gore cause a se motho wa go dula mo gae yena a ka no ba taba ya gore taba tše a di tsebe or a se motho a ka di bolelang mara batho ba ba phelang le mosadi wa gage ba di bolela wa tseba re go diragalang Mahlatse maloba ke botšiše nto nngwe mo ka reng ka baka la gore dipolelo le re di gona di a bolelwa mo motseng and then mara ba swere record ya bana ba bannyane ba ma 6 years 7 years mola e le gore mo motseng go ne batho ba ba bolelang ke ba bagolo nkane ba kgonne go recorda bana ba palela ke go recorda batho ba bagolo ba ba tsameng ba bolela ditaba tše mo go lena jwale Matsemela mo wa botšiša o re yena o lokologile gore ba ga Mashiši ba ka kgona go bolela gore moketekete o re lena le re as long as ba sa kgona go wa bona motho wa maaka moroka go ne le batho ba bangwe ba go ba le theresho ge a etla mo go wena a re mona gape malefo gore taba ke sekete ka wena ebile o go botsa le gore ge malefo a ka gana o mmotse gore o kwele nna wa ekwa kere and then wa ba le o mongwe o tlo tla mo go wena o tlo go botsa re mara malefo gore taba ke sekete ka wena mara o ska mmotsa gore o kwele nna botsotsi bo thoma gona mowe le bokgwema le maaka di thoma gona moo ba ge ba ne le theresho ba nyaka relationship le ba ga Matsemela ga botse a ba botse batho ba gore ba botse ba ga Matsemela re batho ba ba reng lena le re rena re bolaile ngwana wa lena ke bomokete le bomokete le bomokete ke nto Matsemela o ka reng o e bolela bobedi o nyaka go fetola Mahlatse nka ne ka fetola mara ba bangwe ka sebele cause ke ba gore ke family tša bona and o moane e no ba ntate o tla ntshwarela le ena ke tšhomi ya gage o mo kwele ka tša gago ditsebe o boditše o boditše wena ngaka ka gore ngaka o ne ngwana ka ku ba mo hlokomelela ngwana ka ku ngwana ka June ema o boditše wena a ditle ka wena di ska tla ka o okay ere ke gabetse ke kgopela go fetola tate Matsemela ntate Matsemela ya abuta gago e o e tlhalosang gore nna re rekile go dula re traile re ba babedi mara e se taba tša gore ba re nna ke molatile and then again ya gago a ke tsebe mo ke gopolang ke bile le conversation ya mafelelo na re bolela ka taba tša dikota I remember gore na ke ne le moshimane ke dula le ene le motho le gore na searcha phone wa ka neta kra ke ba le conversation le moshimane gore santse a pretend e se fuka re go bolela nna gore a kgone go kry-a gore nna le motho conversation la rena ebile eng ema motho o bo o dula le ena o ba fetola banna mo WhatsApp if a kry-a gore ke be le conversation o ka re kwena actor e se o ka re ke nna a kgona go botsa monnola gore ke a go rata nya ko kwa re ola o tlo reng like conversation a ke re kgone e bona gore e file re batho ba maybe ba flatter or something yena o tlo e overreacta e fihle mo le gore yena o kry-a point yena a inyakang
o bua le Matsemela o ile wa mmotsa gore Matsemela gape be e se nna a motho sanke e kry-a conversation eo that's ke re ke kwa ka yena ga a bolela no so Oh. ye ke ke dumela e a buti wa gage wena go ndwale o nnagana gore boyfriend ya gago go ka be go ile go a kgonagala gore e ka ba yena a beng a botsa Matsemela gore mona ke kgopela rena le wena re dobole mohlomong ga a fetsa nna le Matsemela ke re le go mokgopana ke dula se a buswa ke mokgopale gore ga a tsamaya kgopele gore furugo a feta a nna metsi a ka nonšia kgorosong ke tla kry-a di-transport tša go ya pele so wena o nyako o dumela ya gore o lekile le abuti ke abuti ya gore ke ngwana a bone mara o e beya ka tsela e wrong a re nna maybe ke nna ke molae le rena re babedi le taba rena mara o mo rometse bo wena aowa ya di-video a ke e tsebe o yena o te kgopeletše tša marato go wena ne le rena gape batho ga ba fereane nna re gopele ebile go thomile re bolela ka re thomile through Facebook ke gopola ga botse so ile ne ba taba ya gale wa dira gore se ngwe nna na sa mpotsa gore mosadi o gona so ka dirang ka try ke text ile or ke phone ile or something and then ke ga mpotsa gore ngwana wa ke tsorushe ngwana di sing or something gona mo fro gona ka moswane a tla ga ya nna tare ke gopela gore o tlogole go tlho o WhatsApp ka re o nyakile o ntosha le mosadi ya ba gore taba rene ya ema gona mo wena ga botse belile la izama mohlomong ya kgonagala kapa ya se kgonagala then la tla tšea nako le sa boleng a zange e kgonagala cause e fihlile mo le gore ba re mosadi o nyakile go ekswara wena o no thoma wa mo romela molaetša Facebook nna ke WhatsApp ke sa gopola gore ke WhatsApp ke gopola ga wa re mo messaging ga ne ke mmotse gore o mo kae ka ke sa gopola gore ebile commission a mpotsa gore ke tseleng ke isa ngwana tleliniking ke tlo go botsa ge ke bo gane o ngwe le to find out ke bolela le mang o ka re le mosadi ekwa like jwale ke kwa wena o re go ne le mo e leng gore wena le Matsemela o ka re dikota be le ne le go kgopelana dikota na re ke sa dikota so ke mmotsa gore sa bo sa gone kota e nngwe ke a e rata ba e bitse ba re ke eng kota e la mara a re di tlogele di tlo re jela nako okay a re tsene mo go ye ngwaneso re se ke ra thuba malapa a Matsemela a ke boele ya gore ba re nna ke ntšha mosadi ka lapeng ke boletse maloba ge ka labobedi gore go bile le lesogana tsoko le le gore le bakile ka mogare ga lona lesogana leo okay nna ke tata moremi ke ge ke le motho mo semoya ene ke atetse gore ke ne pelo nnyane ke a tlelelana ile ka bona gore re nka lata mosadi le ka re ko bolela le ene go feletša ke tshetse ke ile ka ka gopela mokgotsi wa gage na re bereka mmerekong o motee ka mo lefelo ka mo nka se dibitse okay ka mo lata ngwanyane le ka re ke gopela gore ka gore motho ke mokgotsi wa gago o mpolelele le yena gore gopela a tso ka morago wa taba tša bana a tso ka morago wa taba tša ka rena taba tša lapa la ga ke di tsene lankwešiše yena o ile mafihla ke tse gore o boditše mosadi ole gore okay o boditše mosadi gore nna ke re ke tlo montšha ka molapeng kang ka dihlare ke ikwa ka sesea ka ga boa le o ga ba boa ka modirong gore gape mama Matsemela o kwatetse gore ba re wena o boditše motho tsoko gore o tlo ntšha mosadi ka dihlare ile ka tekebelela ka motšea ka ya ga gage ka fihla ka re mama Matsemela a re ye ka re ke gopa dule fase re bolele a tsankanya ko dula fase awa nna ile ke fihlile ka te polela ka rao mama Matsemela ke kwa taba tša gore ba re nna ke tlo go ntšha ka dihlare ka molapeng la gago ke tlo go ntšha ka dihlare jwang a ba ra wena o boletse o boditše makara ke boditše mang wena mpotse motho a go boditšeng re mmitše a tle mo a tla tepolele a re wena tse o boletse le mang ka re na motho mafelo ke boletse le ena ka wena ke motho moso wa e bona gane motho o ka re o gona mo shopong ye ya gage ka re ke gopela o mmitše o gane le mo okay ka te rwala ka ya gae ka fihla ka tlhašwa mokgekolo a tsetsa mokgekolo ile ke tsaya founu ke founa ngwanyeno ke re gane o fihla ga Matsemela o botsa ba ga Matsemela gore nna ke ile so gore nna ke tlo ntšha mosadi ka dihlare na ya kgonega gore ke nya ko bolaya motho nka go botsa ka re ko bolaya motho na nka re ke yo utswa ka go botsa ka re ko utswa somewhere na so o sa bolele ntwe ke go boditšeng yona ye e leng nnete a re nna ke kwele yona yeo ke bolela se nna ke se kweleng ka re okay ga ine taba nna ke tla iša godimo ga modimo le badimo ba gešo ke e boletše ba tla mpha kotlo godimo ga yona ke polela ka ile ya felela gona moo nna jwale ke ne potšišo ge re tswela pele ne ke botšišitše gantši gore go ne le ba ga Matsemela ba ileng ba le confronta ka taba ya go hlokofala ga ngwana lara aowa e no ba dipolelo tša mo motseng and then
ge e le dipolelo tša mo motseng ntwe e dirang gore lena jwale ka baagišane ba ga Matsemela le ntšheng batho ba maaka kapa le ntšheng ba ga Matsemela maaka e palliša keng ka baka la gore gone jwale ge e ka ba ko senotlelo batho ba bolela gore ba ga Matsemela ba re lena le palela ke eng gore le ye go ba ga Matsemela le re bane gape re a tlabega moremi o re taba ke sekete and then moremi a bitšwe gape tabe a se ennyane moremi a bitšwe gore mona ke mang mo ga Matsemela wo a go boditšeng gore ba le ba ga Mašiši ba re jetse ngwana and then moremi a tlhalose gore na o itšere kae le palela ke go tšweletša batho ba mara bana ba bannyane ba bo ma-6 years le ya ba tšweletše nka go fata tate nna tabe ga ke sale a ke re nna ka kone ke sa kwane le bona ke sa kwane le mosadong le monno na ke boledišana le yena le ba bang bana ba ka mula mara motho ne se bošele ke mosadong okay so ba ile go ka tšatši la semaka ka re ba gae ba ile ba yo check ka mola awa ka manta ga gona ka rena go iwa sekolong okay ge ke ya sekolong ke mola mmerekong ke a bereka ke kwa bana ba sekolo ba bolela mola ba rasa ba re Lerato ke ena ba reng o file ngwana o la hlokofetseng ka mola le sebitse ke ena mmolaileng maybe ke kwa gabotseng ke batlamele ba re Lerato mofe bana ba sa tswela pele ke bana ba sekolo ba bolela ke tšea founu ke founela gae ke re mama re ke re gape tabaši bana ba itletse mo sekolong ba bolela gore ba re Lerato ke ena a file ngwana le sebitse ke ena a file ngwana ka mola le sebitse mo file sebitse ge ke sa dutse ka mola sekolo o wa ngwella o ne le mogotsi ya gage Mahlatse makhelwane wa ngwalla o re a wa gape tlo kwe tabašiwa e tletse ka mo sekolo ba bolela gore Lerato o file ngwana le sebitse go bolela ngwana sebane-bane la ekwa ampele ke founela gae ke ra wa mama nke le rwale Lerato le yeng ko motsong o le o botšiša ngwane gore tabe o e tšere kae ga e bolela so a e tlatša mo sekolong mama le o ka re bate twele ba ya gona motsong o mo ngwana a tsamang a e bolela ko sekolong a fitla ko a batla a ke tso ba e feditse ba tlhalose gore ngwana o boletse gore ke mang ebile mokgakolo ka mono fetsa bola re a o ra motsebo ka re ga ditaba-tabana a se ka bofa ka ngwana o mongwe ga a bolele gore yena o e tšere ka tabeo tabe e thomile go mela gona mo gore rena ke rena ba ga Mašiši re bolaileng ngwana nna ke te tlhalositše gore nna ile a sanka e ntshwenya le moyeng a sanka e ntira selo ke no amogela gore aowa ka gore ke ngaka boloi bo tlo no nsutha if ngwana ke mmolaile go tla iponagatša ngaka a re direng so re tlo fetša gale and re tlo sepela re se ra fetša lenanego la rena gabotse malome ka kapa o botsiša gore ntle le taba tše tša bana go ne o le ile la mokwa lena a bolela e le motho mogolo a re lena le dirile ntwe so godimo ga ngwana Matsemela na nna ke mo mona ke bereka gona mpoditše a re e kwele after memorial service wa sekolong ka no mmotsa gore a ine taba o e kwele moroka dilo tše di a fapana le tlo bolela koko dilo tše di a fapana ya ge a feta and then a ekwa batho ba bolela le ya ge motho a etla go yena a re ba ga Matsemela ba re di a fapana dilo tše gore a re motho o mo kwang o feta ka nako nngwe o ka no tšhaba go mo confronta wa mmotša rena lo tša di bolang gore tše re kae mara wa tlileng a bileng le sebete a tla go wena a go botša gore ba ga Moketekete ba re ko wena o dirileng sa gore then o ka itšea gona mo gore wena motho wa Modimo ka baka la gore wena taba ye o itšere go beng ba yona ba boditše wena gore rena re kore ba boditše wena gore ba le ke bona ba bolaile ngwana why re sa re le ba babedi so re nape re no tloga gone jwale re ye ka gae kapa re ye ga Matsemela re ye go dula fase nke wena o bolele taba ye ba go theeleditše gore be le e bolela le le kae ge le tšhale le tsentšha rena mo tabeng ye ke makatša ko gore why ye e pala ye goba ba palelwa ke go botša ba ga Matsemela gore Moketekete gore taba ke sekete mara ba kgona go tšea bohlatse ba bana ba bo ma-6 years ka difounu ba recorde and then ba tšea bohlatse ba gona ba bo publish alright go pala tsena gannyane ya bo ka re ya bolela mara ga go na nnete ye bolelang cause e ya kwa le kwa le kwa ke mathomo o re o tsile ka memorial service taba ya ngwana ke nana memorial service o bile gona ke sa re tsebe re ngwana re molekane re tšhameke dipapadi teng mara ba kgonne go tla le magoa ba kgonne go tla ka gae ba tlo go tšitšela yane
le bosigo bo ba tebello nna re sa tebetseng ele e nngwe gape ke ratang go botsiša ga ba bolela ntho ya bolela ke dinongwane ke ditori fela ke ntho ba e bopang ko re na le ntlo a tse gore a ka e tlhama bjang gore ene pele bao nna ba iswa ke kenyaka ga mpotse se mang a mmoditseng gore ene ka re mosadi a ke se bjang jang se ntse re boloka ngwana mosadi a ke ga o ne ntho wa teng ba re o tlo mo etela dirang e tekelela re ikitse ko sepong ga se nka re ke tseba gore motho moagisane ke mmolai o bolaile ngwana ka dimela bana ba ka ba bapala le bang ba ka na dišimanga ka sa le monyang ko le 11 years o ne 11 years o bapala le bana ba bapala bolo na dišimanga morwa rre ene ba re o ba boditse gore rena re robolele ngwana ba bapala mola ke gona mo duting ya bona mo be nka dumela na be nka fere e wa tloga mo o nyaka mo ka dumelela bana ba ya go batho ba bolai ka bana ba ka ba bapala gona mo so le bona gore ntho ile gore gore ke le gore ba tshwanela ba ditse le gore ba ditjaka gore so mo ntla ka tsona mo Ke gopela a raya Matsemela. nna go tsara bolela makana bana ba bapala ka mo ka mo Gopelo mara ganyane. ga Tate Matsemela, ke nyaka go arisana le wena a ke go arabe. Gopela go botsa, a o phele gae. Bana bale, gopela tsena a eme ka ntlhela ga terata. Bana bale ba Tate Matsemela, Tate Moremi, ba bapala gae ba goletse gae. Wa ka mokgwa o bolelang ka gona. tsena ke ma Yena ngwane ba reng o boditse bannyane ba gore ba kua kerekeng. so gonje le wa bona o bolela ka tsena ga botse ke mang wa thomileng tabe e le motho o mogolo Nna gore nna ke boletse mosadi la ke tsebitsa mara o dula site tse tsa kopa nna a se no kgala matsemela mo re mmolela ka matsemela gore wena bolela re o kwile mang ke matsemela o rialo nna ke motho o tla se kgala tlile mmerekong wa rena a ka no a fihla gae a re ke miseko a yo mmona a ke tsebitswa nna se kgala a tsene mmerekong wa so rena motho wa boletseng ga o mo tsebe ke motseba ka sefatlhe lo tsela gana ke motseba mara mo a go a bolelwa ka motho mo teng ba re go a bolelwa mo go a bolelwa bolela gore ka o a ntatileng a mpotsa se se motho o wena o mo tsebang ka sefatlhego go o mo dumediša gore ne ke mmitsa sese mmerekong and then ga o tsebe gore kwa ga mang ga o tsebe gore ke mang o ne o tseba e le sese le se gala a fitlheng tate le gona a ja le sebaka mmerekong wa rena alright Ee. la tseba gore ke ene re tlo sekal fela mo Ntate Moremi, re tlo fetša re sekal fela ko rang nyako le botša maaka Ntate Moremi, thobela koko ke gopela go tsena taba yane gannyane ee ka baka la gore nna ke motho o mogolo and-e nna ke motho wa setšhaba e re ke gopela go tsena ka gare ga taba ye gannyane ka gore se se nkgopišang ke kwa Matsemela o re nna ke ne maaka Ntate Matsemela gore ke tle ke re wena o ngwana go nna that is why nna ke tsere taba e ka iša go batswadi ba gago mmago ka go tseba gore nna le mmago re basadi re tlo kgona go dula fase re a bolela and-e taba ya gore why nna ke sa e ka ga gago nna ke tlwaelane le mmatswalago le ratswalago mmago le papago ke batho ba e le gore nna ge ke ne le mathata ke a iša go bona le bona ga ba ne le mathata ba tla go nna jwale ka motswadi that's why ke boletse le maloba ka re pinyana ge e re pinyi kwele pinyi e kgolo ga ke te tshole go bolela seo and-e ke ne le baka la gore ke bolele seo ke be nka se tloge ka moga ka nna ka ya kua go le wena le mogatšago ke be ke hlompha seemo sa lena ka re ga ke ke bolele le motswadi gore motswadi e tlebe yena a dulang fase le lena a bolela le lena jwale ka setswadi ke ka mokgwa nna batswadi ba ka ba nthutileng go tloga modung gore motho ge ngwana a dira molato o direlang motswadi taba ya gore wena o re nna ke ne maaka Matsemela wena ke wena o neng le maaka sa bobedi gone jwale o biditšwe mo o gana go tla mo nto e re dirang gore wena o gane go tla mo ke eng wa o gana go tla mo moyeng ka gore nna ntho e nkwišitšeng bohloko gore ke tle mo ge ke kwa o bolela gore ba bangwe wa e bona ba bangwe ba sa tle bona mafahla a bona le bona a ba botša ka mokgwa ba botšang nna la ka le nna lefatlha le mpotša ka mokgwa le mpotšang ene gore ke tle mo ke kweša bohloko ke taba ya
ya bana ba ka ditlogolo tse jaaka why ditlogolo tsa ka di a tlhometsiwa sekolong ke boletse le maloba mo distrateng ba bethiwa ka mo transportong ba bethiwa ka taba ya ngwana wa ga Matsemela ene ngwana ola wa gago ntate Matsemela ke tseba gabotse gore ba phela le setlogolo sa ka so e le ditšhomi ba thušana di-homework tšatši ka tšatši ene taba ya gore ngwana o jele disebitse e tswa go mogatšago nna ke boditse ke mogatšago molomo wa gage ke o kwele ka yena ebile a bolela gore yena o ba a sa nagane gore batho ba bararo ba a ba balang ba sa tshepe gore ke bona ba ka tleng ba mo dira so ka mokgwa ba mo dirileng e swaraganyana Matsemela o ne founu ke gopela ka tolaganyane go le mogare alright ya ya o tseba polelo ke na ba ke tlhompha morago tsona tsa mo e ke go fetola go fana le le motho o le wena o tshwanetse mmaka ngalo ke thiditse ra tlhoka ga go bolela moriti wa re palomisa molaetsa gore monna o ronya go mmona until today mara wa tsaka le boraro go bolela le ena bone le go ya ka ke go mo so far nna ke mo maka hela ke wena o boletse ga ba television ka mo ba radio mo ba nna le bone wa re wena le no o tsaimetse go a so mo no we go mo se nna ke bolela ya mathomo tere le teng ke re bopa gore mo fela ke o ditse ke thomo ka wena gore wena o ile le fitse o boletse wena la ka kai bolela le fitse le go bolela a bo ditse wena e ke ka tsone so ke gopela gore taba ke la nna go sireletsa ka batho ba bangwe la ke le rara taba le bolela di-story tse dintsi ke mo bolelang sebaka sa lena gore a botse lela tlhoedi ga le bolele taba straight le wa sireletsa wa bona gore ke dimela o mo re ya go palela go ntsha gore ene go le ka maastriti kwa tsebere ke le motho wa semonelo a re wa robere ke le tere sa go putsa ditaba ne go tsaya motho a mpotsang ditaba tse go go mangwa ga mang mo gore ke mo sa fela ke tseba ga motho le na tabeng tsere fa ke tseba ga motho le dipile ya ntsa alright a re hwetse gore ke petse mo ina ka le mmotšiše mme one o a santse a tempe tseka lesile ka mo ya mosaete ya ka go botsa gore nna le ba nka se bolele plane tsa batho ba le ba ka mosaete ena ka mo le mo nne o mo lapile le o pheta ditaelo go gae go kerekile a mmotsa gore rena re ba bolaile ngwana mme o le o ile a botsa mmaka re pompo nomasi o rena re bolaile ngwana goba magogo a makala ke tlhale ke ela ke tseba ke ja fela mmotsa gore le mo after 6 months ke tla ba re ke le tedi bolelela go fetša wa ra rene mogatšago mo mogaleng mo re kgone kwa gore na yena o reng o tsebang okay o se kgaole re a leboga Matsemela le kae ngwaneso re gona dipitša di abela ka mo di a kgaba-kgaba le bola le ka kapa radio ke ne le ngaka moremi re ne le ba ga mašiši ka fa taba mo di eme go boletswe taba tše dintšhi tšeo di kweleng o theditše radio gone jale ke kgopela gore o fetole tše di lebaneng le wena o be o tlalletše ge e ka ba gone se o nyakang go tlalletša ka sona ke dibeše batho ka moka ba ba theditšeng ba bolele gausi toba wa bolela mo ke Matsemela ke mosadi wa sa mathomo moya ka kgole ba mpušeditše morago mara ka anyway ba ithomile ba ikgotlile ntsa mathomo bona ebile ke tlo bolela ya gone jwale ya mamašiši a se ka bolela maaka a re nna ke mmoditše ka re ngwana ka o jile setokisebitse se fele ke ngwana gage mamašiši maloba ka labedi o boletse a re o tlile ka mogae nna ra se mmolediše ga re ke mmoditše gore ngwana gage o fele ngwana ka setokisebitse ke mmoditše nako mang ke letwa mathomo sa bobedi ke ba kwele ba bolela maloba ba re
ngwanaka o buile sekolong a baje ba mo soretse ka mo ka motšhomi tša gage nna ngwanaka o baditše bolwetse ba ga bo thomile mo gae furusantse ba ye sekolong and then sa boraro ntatemoremi nto ngwe le ngwe le ngwe batho ba bolelang maaka go ne nnete mowe kore ke maaka fela ba tseba keng kore ga ke ne le maatla go bolela batho ba mpošitše back to mo ke tswang gona and then mama shishi yena self ke yena tsama tetshia maina a bolela gore ba tsama botsa batho a re batho ba ga matsela ba rena ke bolaile ngwana bona nna ba re ke bolaile ngwana bona o sana le last mmago yena o wa lekopong o batlile ka mo gae mapele kana wa lekopo kofe moagišane Marishana o ya mmage ba tlile ka mo gae a mpotsa gore gape meiti ke re meiti ke ga ena koko wa bona moo o re gape o botsa ausaka gore gape batho ga matsebela ba rena ke ba bolaetse ngwana lapile a usa gore batho ga matsebela ba feng a re ba ba mo shopong a re ngwane mo feng so motho a ile moji ke motho o borula DC so lapile gomme awa e ba ngwana ka mokgong last le ngwana o tsamaile a go botsa mme o mongwe ka re last o kare wena la bejile o boletse gore ga gabo bo gone modiro wena ko modiro gona before modiro o tlotla o boditše mosela ka moo a re gape makoti a ga matsemela gore ebe a re makoti gore batho ba ga matsemela ba re nna mojana mogokolo wa ka mo ke gore tla ntshwara gore ke bolele batho ba ka maile tate ka kapa le kgono le tla ntshwarela le nyaka o bolela ka ba ba seng gona mo ee okay gore le tla ntshwarela ka lebaka la gore mokgekolo yena self ke yena a tsamayang a bolela maaka tetshenya maina a re a botsa mosadi o mongwe mosadi o a tla tlo botsa mokgekolo wa gešo ba tswalaka a re gape mmate o tlile kwa ga ka botsa gore ba re mokgekolo mo a re ke mma makhado le mokgekolo ga komape le yena mosadi wa mmalang wa ngaka ba re ke mmago mashoboka le yena ba rena re ba boleile ngwana rena ee so gore tate ka kapa tate moremi ke kwa botlhoko bo bong ka lebaka la gore nna a ke gopole ke ntšha lentso la gore ke re batho ba ga mashiši ba boleile ngwanaka a ke gopolela tsatsi la mathomo le tsatsi la mathomo and then nto ko sha botlhoko le gona nna ngwanaka ga ba jwa sekolong ba ka mokgwa ba bolela maaka ena wa ngaka o a re ngwanaka batho ba tlile ba mosoletse ka mo le ka mo a ba mmone and sa bobedi ena ngwanyane wa ngaka o nna a ka ka tšhomi yaka o boletse ke ne le tšhomi yaka sekolong be ba re ka sekolong mokebe ka moo ka tabe yona ya makontraka a re mo go nna re ke tlo tlheketsana taba tša gage o tla ntite ka kgate ngwe se senyane kore o tla ntite ka kgate se senyane kore ka se tlogo ke lebetse kgate eo motsola ka o tswela ee jwale nna ge ke dutse ke re wa re kgate se senyane ka se tlogo ke lebetse wa re ke yona ya ngwanaka alright mama Tsemela ke nagana gore nna ko go kwele and then ke kgopela gore ba gešo a re berekeleng go ya ditharollong ge re berekela go ya ditharollong moroka gone se o ratang go se butša mama Tsemela pele ke mmea fase ya o ko nkadime mo ganyana mama Tsemela le kae re gona ngwana sho wena o re o mo godišitše o mo fa ditaba ka mokana ga tšona le diphiri le makunutu wa mo tseba ka mo tseba ngwano ena tše a di bolelang mo ke dinnete tsona tse tša go bolela dimaphiri le makunutu gona no ngwana yena ya sebe ke mešaela ka ngwanaka like ge ke kgopela maybe ke re tla nthuše go hlatswa mafestele tla nthuše go diranyeng kgopela nkele kae ke dilo tše fela be ke mmotša tsona tšeo tše borena le be re phela ka tsona alright ngaka ka mo re o nyako go botšiša question e reng ngaka question ya ka ore a ke ore nna ke boletse ke ne le yena lengwanyano o ka re motho ke sa mmolediše ka bolaya le yena ene ke molateng ke le ge ke ya gagage emengaganyane mama Tsemela re no mo kwa pele ro reng ke le ge ke ya gagage ko mmotšiša
a re wena o boditše mang mara go jalo o re nna ke boletse ke ne le ene ya kgonega marantho ntate Moremi yes o boletše ne le nna ke ne le bang ke sa go bolediše le mmerekong ko go bolediše mafelo go ko go bulela gate o amogetše ke nna go fihla mmerekong ka mmulela gate ka re tuba ka mo dumediša gape ntate Moremi alright Ke sa lwe le ena. nna botse ke nyako kušamo le thomile go lwa ntwa e thomile go tswelela ba ga Matsemela ba fetša go boloka ba ne beke ba ne matšatši ba ne nako e kae nna le ena re ntse re elwa ngwane o sebi a sepile lefaseng yesu a thomile gong le go bashwa nna le yena ntwa rena e thomile alright gona wena o Mahlatse ne wena Mahlatse o rakile ke eng ka Matsemela nna a ka raka ke seng wena wa raka ke seng last ne ke ile ke dutse le tšhopi tšaka re nwa cold drink mo bankeng ba ne ba tswile ka re ne ba ile reka something ka ntlhela so as tate Matsemela a boletse a re o ne le mmiri o monnyane botsa mama Tsemela a chifte mo radio mo a chifte ga o fela radio as a boletse a re mmiri wa gagwe ko monnyane go ne ntate mongwe I mean ke re abuti o mongwe o bereka ka kwa bo ntate Matsemela ke se mongwe so ke mmoditse ka di-action ka re ke gopela mmetse as fa ke tseba gore mola ne ke dutse le ngwana ka o ne bothata ba gore ga ka ja I mean a ka nwa ntwa go toa flu ya gage ya tsoga so ka gopela ola ka re gopela yo galla metse ka yo galla metse so mama Tsemela o itse a hlagelela from ka ntlheng a ke kgone go gore o mpone jwang or batho ba na tsamaya le bona maybe ba mmoditse gore bona ngwana o le ga mashishisule so ke ba tlhaga ntse ke be ka boela morago ka gala metsi ka be ka boela morago so ntse ba tlhagelela mo ke dutse mo bankeng ba tsene ka ntlhela taverneng o tsena ka lebati le legolo la tavern ga tsena so o oma e state a o manye nna o manya a butola wa batho a re why santse le dumelele batho ba tsena ka mo jarateng le tsebe gore go diregalang o nyako gore le gona ba ne maaka batho ba bolela taba gore bona a ba bolela gore rena ba ga mashishi re bolaile ngwana bona ntate gore mama mo o wa bo ntate Matsemela boletse ka dirapeng a re ngwana if ever a re ngwana bona a bolae o ra gore o boletse ka dirapeng a re ngwana bona o bolaiwe wa nkwa ntate Moremi a re ngwana wa rena o bolaile setšhabe sa be sa dumela ba re a buša gape a re ngwana wa go bolela mang ka mabitleng ke ra ngwana bona yena Okay. papa ngwana ba mo recordile nna a botse bana ba a re ngwana o bolaile setšhaba sa dumela ka re a ke ko ga botse ore ke batamele pelenyana a bo gape a re ngwana wa a ke kgone go šorone bokae kere maybe nka no guess a re ngwana 15 or 17 a ka tlhokofala na setšhaba sa ganetša a re motho wa gona ebile o lla go fetiša batho ka moka batho ba gona mo so ka re ke theka le go le bana bangwe ba babedi ba sekolo ngwana ga ena apere uniform ya sekolo so o tsena mokebe no mana apere tša malapalapa maybe o no re ke tšhomi ya gage ke lebelela go lla bana babedi o mongwe o a lle thata so o wa gae wa lla wa nkwa tate Moremi wa lla ka re okay ba go ra gore tabe batho ba e bolelang ke nnete and ke tlo tlhatsela taba gore ntate Matsemela o rena re ne maaka o tla ba go gore ebile ke yona a sa ikwang gore a sa yarabang o tla ba go gore di-gate di lebane no o bolela taba gore wa re sa tle ka lapeng re kwa tabeso wena Mahlatse ka gore o bo o kwana le mma Matsemela and o re o go godišitše why wena bo o sae wa dula le mma Matsemela wa re ka ge mama o ngodišitše taba še nna ya mmakatša e tlo re lweša mola wena o ndiretse dilo tše botse o ngodišitše go tloga bonnyaneng ntate Moremi le ntate Kakapa gore ke ye ba ga Matsemela gone jwale ke no ba re nyaka go bolela gore ba re fenya ge ba re gate šile bane le bona mara senke la tla go bona la bolela le bona la re ba ga Matsemela tabaši koko re nna ke tlhomphile seemo ka ya go jo itimile ganyane maubane ke tlhomphile seemo ka ya go bolela le mma go bona mara ka mokgwa ba bolelang ba re Matsemela gore ke monna ke godile ke ne motse ke ne mosadi ke ne bana ke ne sefero ke ne sefero ba ga Matsemela ba tseba mo ke leng
ke ne bana ebile ke robaletse ke ngwana ebile re bolela ka ngwana gagwe wa ile sane o tloga ka molatla ka mo latla la botsiša ba ga Matsemela wa bona taba e soke se mahlatse a se tabeng yana yena o bolela o tshwana le go ntse la bona ko kutlile o kwa botlhoko gore bana ba palela ke go tsena sekolo ene re nyako lokišang taba re bana ba tsene sekolo ene re ka se lokiše taba re bana ba tsene sekolo go ne batho ba e leng gore ba thomile tabe mara a ba nyake go a le nyako ba tsweleletse re ke bomana so re thoma go seka taba go tlhoka bohlatse o nkwešiše ke no rela re santse re ikwešiše re nyaka go thuša bana gore ba ye sekolong akere re nyaka gore ngwana Matsemela le ene a robale ka kgotso ba Matsemela ba kgone lebala go tlhokofalela ke ngwana go botlhoko so re nyaka gore ba kgone go riang ba kgone gore le bona ba lebale ka taba e wa e bona mara potsišo ke gore pala kae gore go tseniwe ka mo ga Matsemela tate Moremi mmagore na a re waya ne motswadi na a re waya ga a re waya o thibile ke nna le seseaka ne ka mora ka re mama gore ba re bolaile ngwana nna ka re ke tlo thwasa go boloi bo tlo re swanela mogekolo batho ene go bola nnete nna te rwala a re waya o thibile ke nna le seseaka re mama tlogela dipolelo go ntse la re kgone o tswa maybe time ba ka no re ba maybe ba tswa ngakeng ya bone ba boditse gore motho wa gone o tlo tla ka molapeng mara ngaka nna le wena re train wa kere so according to train e leng gore wena wa itseba sto se ba go botša re a fetša a go raka a se rolwa le wena Matsemela a le raka ke ntwa mathomo ke no rela ke nyaka go no bolela a ke emelele motho ke no rela re nna le wena re tswa go rutwa mmereko go ya thwasong a se go rutwa bongaka ba ditlhare fela re rutwa le gore motho ge ba re go ne taba re sepediša taba jwang ntwa mathomo nke be go ilwe ga Matsemela la rakiwa ba re tswang ka mo le bolaile ngwana ke ya mathomo ya bobedi re ka se tšee taba ba re ene re ekwa ka bana o nkwešiša oko o a rereša o emeletše o tswa kae o tswa ga bo Matsemela o kry-ile mmago Matsemela na Matsemela a mo kry-ya so koko go ntšwa le gore ke nyaka gore bana ba baloke bana ba sentse ba kgaleme ke mang ke rena batho ba bagolo ke bomang sentse ba kgaleme bana ke rena batho ba bagolo ake and then rena re sentse re kgaleme bana ke rena re bolelang taba ye gore no taba ya ga Matsemela e sepela so ntane bana ba le ba riang ba ekwa bana bale e tlo fela jwang bana ba ekwa gonnele wa bona mahlatse if re nyako tsena ditabeng straight nke re tlogeleng taba tšela tša morago tša kaeka taba mo re tlile ka ngwana so a re boleleleng taba ya ngwana ene re boleleleng taba ngwana re e fetšeng okay nna kgopele go bolela pele go ya ka nna le believe yaka ke a tshepa gore ba ga Matsemela ba e boletse wena o tshepa ke eng se se go riang gore o tshepe seo ntate Moremi le ntate ka kapa bana ba ntate o a boletseng ka dikrapeng ke bana e le gore ba goletse ka gae ne re ba fepa re ba fa dijo since lehu bana bale a ba sa tla gae ba ema ditrateng ge ba bona ba ga Matsemela ba boa efe mo ba ileng bana ba leshiba le ba tšhabang wa bona ke nyako go botša nto ngwe wane ne Matsemela ke re o godišitše ke mosadi ya gage gorabe ge e le gore mosadi o bane taba ba ka se botše wena a go godišitšeng gore wena a ke sa go nyaka ka moka gore ba ka kua gageno ba bolaile ngwanaka after a boletse gore ba dirile dirišane after ka dirišane go ne ngwana mongwe wa gabo o dula ka Ramokgeletsane go ne ngwana mongwe o monnyane o rata bapala le ngwanaka ngwanola o feditše beke a etla gae ba mo jikiša o itse la beke mathomo tšatši la mathomo a eya ole a kitimara ko o ya kotsing na nyako goreng a re ko o ya kotsing e le mang a re ngwa kotsing ngwana bo mosadi ke kae mo o kweleng mosadi o a re mo wa kotsing a ka kwa mosadi mara ke kae mo le kweleng Matsemela a re lena ba mašiši le bolaile ngwana a gona mara tšhomi tša alright a re direng so a re sekeng taba jwale ka batho ba bagolo lankwešiše a re sekeng taba jwale ka batho ba bagolo gore bana ba tle ba kgone go ya sekolong mo re seka taba ya bare nto ngwe e nna ke nyakang go le botša ke le ngaka Moremi ke le so nka se tsame ke rela batho gore ba bolela ga botse ka nna
o tswa go bona gore ba bolela ga botse go ba ga ba bolele ga botse ba re e tswa go mang ene motho a tlang ka ba re a ka kgona go emela taba tse ena a di bolelang na ntle le gore ba re so wa bona go bontšha gore ba ka matsemela Mm. ba tsebile gore taba e ba ka e bolela ba ka se emele bona a senkela ba kwa ba e bolela and o tsebe gore batho ba le bakwang re bala batho ba kgole ka botšiša go ntšwa gore batho ba le bakwang mola metseng distance ya gona le motse wa ga matsemela ke e kakang ba phela ka kole mosadi ntate matsemelang ka nore a di tsebe cause a se motho wa mo gae mosadi wa gage ka mo tseba nna o ne leleme nna ke a mo tseba ebile especially malapa a e leng gore bone batho ba go seleka wa bolela nare mosadi o jele December January February ka gae na kgone o tla furogo mosegare a bolela bona nna a ke nyake re boleleng tšeng that's why kere a ke nyake re gopoleng gore go tla mo radiong re nyako lota seriti sa ga mašiši le seriti sa ga matsemela So- re tlo e fetša tabe wa nkwešiša ngaka ke kgaole ka se ee nna ge ke sale ke stopa motswadi yaka Eh. a se ya ka ko ya ne ile mabarebare ee la nkwešiša ka re mama le ka se ka mo le kwa mabarebare se bole motho a le lata ke re na ke phele ga ke phela ke ile mmerekong Mm. ge ke boa ke kry-a ditabana ka gae la ikwešiša Mm. ka nomotso mo ka re mama tlogolelo tša strateng taba e tlo no foka le moya ya irang ya feta ya fela la ikwešiša mara mosadi wo ga ntšhe nnete tswa pelong ya gage ntate moremi ke a mo rapela ke tsennete ngaka ke a mo rapela nna le wena re dingaka ke tsennete ye mosadi o la santseng a ntšhi ke e feng o swanetše ke re- re bolele batho ka mabitso nna ento ikotlhatlhanya gore nna re ntšhe batho ka mabitso mare bona ga ba bolele batho ka mabitso no ke no rala gore ntle le gore re bolele batho ka mabitso ngaka bona nkwešiše kore go ba ngaka o swanetše o kwešiše gore taba e sepela jwang nkwešiše Ehe. taba ye e sepela so re kwa bare ande ba re o a re sure gore ke nnete o kole mosadi o lana a re na bo bohlatse bo ba gore ke nnete mosadi o di boletse le ge e le gore mosadi o la re ka no ba re motseba ka lehlakoreng le lengwe la gore tša ba bangwe wa di bolela but a re ne bonnete ba gore ye o e boletse ee ke nte ngwana re e tlhalosang gore a ke re nago e bule dirapeng ya moruti o bolela gore motho a boleile ngwano o ka mo dirapeng a kere ebile ra mo tseba ebile ke bahlaki wena mamatsemela o dule ka mo motseng wa gago o se ka tswa ka nako go lela bana ba babedi o a se gatelelang seloko a gešo a kere taba e fetile go bolokile ge go feta go tswang mabarebare ba re he ngwana o buleile o feilwe le sebitse ra tswa mo go yone ngaka lena le ba ga mašiši le ka se control gore ngwana a lle jwang ka dirapeng onkwešiše Ehe. ke no nyaka no go botsa re gone dilo tše dingwe rena re ka se control gore ngwana a lle jwang ka if ngwana o lleile kudu ka dirapeng o lleile ge e le gore ba re o lla kudu a ke re lena le a tseo ra la dira selo nna dišang dipelo fase nna ke dišitše ke nto ke di bitse gore nana ke e avoidile e nkukile ge ke ngwana ka o monnyane ga yo tse gore mmage ke mmolai re nyako lokiša e ya bana ehe go ntse le re nyako ke lokiša nto ke bitse gore nana ke sene taba le yona bana taba ba eo. ye sekolong Ee. onkwešiša wa e kwa koko re nyako lokiša e ya bana ba ye sekolong bana ba se ka tlho ba tshwenyiwa ge ba le ka gare ga sekolo ngwana matsemela ge e le gore o le mmolai mola go yena ngwana ga a bolailwe le ge ba gabo ba ka se beeletswa go ba ba lebea mohu ke mohu o tlo no O tlo tetwela, ke ntho e ke e boletšeng. Yes. fe mohu chance ya gore yena a tetwele Yes. nkane mmolai wa gage a mo tsweletše molaleng a bone ke batho Ke la- Nkwešiše? ke la ka le- Nkene lena le leba ga mašiši tšeang dipelo le di iše fase tšea kore memoya ya lena e ye fase and then gore mang o reng nkane le ba botse le batho gore taba tšeo ba di bolela ku ba se ka tlo ba sa di tliša mo go lena ka gore ba lefa ditaba tše e leng gore re tlo re di seka re tlo ba nyaka ene ba tlo gana go tla tate moremi ya matsemeleng ka rata go mo hlompha ke tse re ko loša lapa or ko le dirang kgopela o se ka leloša o le yaga ne ee Ntate Moremi, ke šetše ke boletse ka re nna ke motho mama ema mogolo. ke bolele go bile le lekgarebetsoko ne lekgarebetsoko leo o ka re le sepetse la hlakana le mogalabo la ikwešiša go bontsha gore go ne le ntwa and nna ke fela ke iputse gore ga botsa thomas bona ke ba dirileng o retse lekgarebetsoko le a re why o ka re o romilwe gore wena o tlo be le nna o fetse o ba le nna re dira tše tša ka mapaing o fetse o reporta rape and ke file o ka re o romile ke motho o moso motho o moso ba ra wena ba ra nna jalo go tla story se seng jalo
ditaba ke tse dintšhi ka kapa ema pele Ntate Morena. ngaka nko bušheletse statement sa go nke ke se kwešiše ntate Morena ee ke tlhaloša ke re Mm, tlile lekgarebe tsoko mo go nna ne mm. lekgarebe tsoko le le mo go nna o re gane wa o ka re taba ga matsema a lena ke nto e serious naga ke re o reng wena ga re gape ke bile le tata go tsona ka mola tata go tsona ge ke ba le yena o ile mo go nna a re why ke file o ka re wena ba go romile gore o tlo be le nna ga o fetse o ba le nna o tsamaye o ntshwariša e be o ka re ke rape and o romile ke motho o moso a ira nna ngwana o ile e tla mo go nna pele ko ile ya botlhoko mare ka re re ke kgomole ke boditse wa gešo ngwana keng o tsebana jwang le ena ke newa ke mo tlwaetse fela mara a se mokgotse ke mokgotse ao ngwana a ena a phele a se motho a mo gae o nyaka go bolela gore yena o tsene ka lapeng la matsemela nna ha ke kgone ko gore bona ba kopane jwang matlhatsi ngwana wa mo tseba wena and then go tlile jwang gore a be le sebete sa go ya go botsa ola sesi ditaba tše di ka aowa nka go botsa maaka la lona tšatši leo ne ke sene le bona mohlare mara sese o tlile a tlampotsa a re gape taba e soke o ngwalo le ntate matsemela ne ba banna emang pele banna gape re se ke ra bolela taba tša go swana le tšeo la tsere banna ge re toropa mo matsemelo o seka ga go ne taba ntle le go seka mara re bolela nnete taba e gona ke rena ke mogalaba o re nna Taba e a gona kaloka bana, gape o re nna a kalo and nna o tsa mogalaba a sanke kwa nqa ya gage a sanka mara gape banna a re seken ra mara ka mokgwa wa bolela re nagana ang accusa ka rape ntate moremi rape bothata kore ge re ka mmitša gontse le wa kore o le bolela gore o le accusa ka rape ge re ka mmitša lekgarebele a ka hlatsela taba tšeo wena o di bolelang ngaka na ee a ka ditlhatsela ge e le gore taba a sa tšhabiswa ke re ke ena ntatileng a mpotsa le taba tše le di bolelang le tsodi ya re matsemela le mosadi ba tloge kua batle mo batle ba nyake go kwa tabe e bolelwa mmo ke a ikana stru matlhatse ngaka ke ya go kgopela a re sekeng ra thuba lapa la matsemela gape ntho e bolelwang mo re thubela monna lapa ane nkgotsesitse gore re ke ebile ke dutse ke nostare go raya gore mo go tloa go lwewa ntwa e serious tate moremi and wa tsena ke wiso ka re mogale ba ka tloga mpotsa gore ke mo dirileng e ka ya mara wa bona statement se sa gone jwale se kore go na le gore go bolelwe sona nkebe ebile go boletswe taba gore re kgopela tshwarelo ba kgoro wa matsemela ka se se boletsweng kare wa bona ye gape jale ye e tlo ria gore maubane go tlo go buiwe mo go tlo go bolelwe ka yone ke taba e thata gore re dropa e lennanego le lefela matsemela santse a botse gore lekgarebe o ke mang ntate Morena. ande wa kwa gore ka kua gore no le nna ba ntatofatša ka rape so monna ola banna o kwele bohloko ba ngwana jale bohloko ba bobedi banna ba gore a tla seke taba tša gore ke be ke ne le motho kae e tla ba ka mmago ngwana o le o sa fola ke a le kgopela ba ga mašiši a re swareng taba e tee tše ntšhitše nke re di beeleng ka thoko di tlo ba ka mokgomo a ke tsebe malome ka kaporo o ka tsena wa re mara nna ke thoma go e bona ke a go kwa ngaka ne a re lokišeng e ya ngwana kore tše ntšhitše re di beeleng ka thoko okay ntate moremi Ee. ka ke le ngaka o le ngaka ya nna nka e beya ka gore ya go ka tsemela ya e le gore ba tseba Mm. gore ba tsamaile ba bolela gore nna ke bolaile ngwana ba dule ba tseba pelong tša bona and nna le nna ke re kage ke le morapedi modimo wa ka o tla ntwela e le gore nna ke rwaile ngwana ka re bošego le mosegare te moremi ngwana ole ka nka go botsa gore ke sepetsele a na leeto le le telele jang ngwana ole a nkimela tate moremi ke a ikana le ona go ka tšholola ditaolo o kry-a le gore ngwana ole kgale a nkimela a nketela bošego le mosegare o wa go etela ngwana a se ba tlhokofale tate moremi a se ba tlhokofale le ga nna ke ba botsa gore ke wiša ka re nkebe ke kwana le mmago ngwano ko mohlalosetša gore ngwana o ka re ke tlo mo fodisa mara gore jwang a ke tsebe o ngwana gabotse o ba phela ka malwetse ane ke sa tsebe gore molato wa ga ke eng ntate moremi ena go dile ka bolwetse ya ntša bašo nna ke sa wena tsebe ngaka badimo be ba go botsa ditaba tša le ngwana yena ngwana o na etla le mmaga ke mmona e tla mo kukileng tate moremi sepola ke fetsa ke yo kolobetso ka kerekeng ya gona ka mola ga fatsemela e le mosegare tate moremi ke boa ke rofetse dikobong ke bona koma banna nkitimisa mmago ngwana e tla swere ngwana a re sondo nthuše ngwana ka shu a fole tate moremi alright a re direng so gannyane ba gešo metsotsonyane e mehlano mmamatsemela Babe, ke a bona wa megala ya panyapanya ka mo wa re nyaka
ke a founa pa a ke re mo o ke foune mo re bolela ka ngwana yeah a re bele ka tšea gore ba matsemela gore ba re motshotsoko o latile ngake a re gape ba re matsemela ne gore ba le nna go wa tsebe ga ne taba ga re ba le ena matsemela ke monna ga ne taba ke monna if tsone tse ba bolela gore matsemela ba diboletse ba change topic nna ba ntlisitse ka taba ngwana ka o nyase ba bolela ka taba tsa gore matsemela a se bolate mang a se direng ebile a ke bile a gone mo ba re ke a babela batho potsa gore ke tlola le monna ka gomme ka tlhoke putsa dibeko ka mokgopanya kang mama Tsemela batho ba ke baagišane ba lena kere and then le be le kwana mathomong ga ge makontraka a itla senotlelo and then bongaka ba ratana le makontraka lena go bonagala gore le tsena taba tša marato a bona and then go tloga mowe dintwa tša thoma tša tšwela pele go ne le se ba baga mašiši jwale ka Mama Tsemela o le moagišane a bona lebeng le kwana go tloga mathomong o ka ba gopolang ka tšona tše botse tše lebeng le phedišana ka tšona mmogo tše lebeng le phedišana ka tšona mmogo jwale ka baagišane a ke tsore ke le ntate ka kapa bona be le bagišane yes re phela ga botse le mmago bona aowa e le go bose ke no ra gore go kwaneng ga lena ge le be le sa kwana a ke re ge motho le fapana kapa mohlho mongwe o thoma go se mo kwešiše ga gore ga se nke a no ba le tše botse tše a ileng a di bontšha kapa a di dira go wena kapa go di petlagatša jwale potšišwa ka e no ba gore go ne le tše botsana tše o ka ba gopolang ka tšona tše ba ileng ba le direla tšona kapa la di dira mmogo ka nako le sa kwana ga ne be le kwana ka eng mo ebile le sa gopoleng le tše botsana tše le la di dira mmogo e be se taba gore no kwane le batho ba re baagiša baagile go no dumelang dirang gore ba re dutse gore ba dira dilo tše botse tše ba re tla ba gopela ka tsona a di gone ke rata go e bja so gone jwale bohloko bo mmamašiši a leng mo go bona gone jwale kapa ba ga mašiši ba leng mo go bona ke nagana gore o kgaotse ke airtime motlho mo re ka boela go yena batho ba ga mašiši le be le kwana le ba ga Matsemela le phedišana mmogo mmamašiši Mama Tsemela mara ke kgopela gore tloga mo gaufi le radio ke be ke sa nyaka go botšiša gore ka gare ga bohloko bo kwang bo e leng gore ke nyaka go netefaletša gore bo tlo o feta mamašiši ke kgopela o tloga gaufi le radio tloga radio ke kgopela gore kapa go botšiša gore ka gare ga bohloko bo kwang gone jwale ba leku wena le ba ga mašiši ge ba go ka diragala gore ba te ponagatše ka lapeng la lena kapa ba rometše batho gore ba tle ba ba kgopelele tshwarelo for the sake of peace mohlho mongwe le ka ba swarela ntate ka kapa ba boimathita ka lebaka la gore batho ba ga mašiši ba tšere taba mabarebare ba lekiša diradiong ba lenyela ngwana ka lethalagare ngwana ka lephisi ko le nna ke sa kgone le go ena gore ba boima gore nka tlo ba swarela batho gawe so le tlo phela le pošana ka noga e phela le tshwanana ka dolo bophelo ba lena ka moka le baagišane nna o ya ka nna e no ba gona ka mokgwa gore tla re pošana ka noga e phele ka gone ke nto e ba e nyakileng nna ke sa itsebeng okay batho ba ga mašiši nko iše mo go mmamašiši mo go mokgekolo koko
o boletse polelo ye nngwe wa re o tloga o etswa kgole kudu le mokgekolo mma Matsemela le Mogalabe Matsemela. Thobela. Jwale ntwashi e tlile bana ba itsene ka bogare, baagišane ba lena ba itsene ka bogare. Ge go ka fitlha nako mo e leng gore mokgekolo mma Matsemela ge a ka te thwala mohlomong a romela batho ka lapeng la ga Mashiši go tla go phopotha le go kgopela tshwarelo mabapi le tlhakatlhakano e leng gona magareng ga lena le bona le ka ba le space sa go ba tshwarela. Ke rata go e bea so tate ka kapa. Ke boletse le maloba gore nna ntho e ntlisitse mo ye bohloko ke taba ya bana. Maseana bananyana ba leng ko dikolong. Mokgekolo ntate mma Matsemela ke šetše ke boletse ka re mma Matsemela nna a senka a ntšhitela. Yes, ke bjale ka gore nna ke ile go bona ka ba botša ka ba pha taba. Ke be ke gopotse gore nna bona ba tla re ge ke šeno tloga nna. Bona ba bua maoto wa ka ba re no ga re dule fase bjale ka baagišane re bolele. Nteo ga se nke e be gona. Mara ga ba ka tla ba re aowa ga re lokiše taba. Nna go nna a ke ne molato because a ke re ke a tseba gore nna a ke ipone molato a ka bolaya motho. A ke na molato total. Nna le ngwana wa ka a se rena ba bolai. Ke gana taba ya gore ke tlo accuse ka murder. A bjale Makoko o kwatile o ja sekgowa jwale. Ke gana ntate ka kapa gore nna le ngwana ka re tlo accuse ka murder. Le accuser ke mang? Re accuse ke yena mosadi wo. Gape That's why ke bolela ke re ntate o ka kapa. Mosadi o rile ga a bolela. A re ke be ke sa tshepe gore basadi ba baka baagišane ba baka ba ke bona ba ka ntirang dilo tše ba ntirileng tšona. Ke kwa ka tšetša ka ditsebe go bolela yena ga ke re ba re jwale mo nna ke bolele ka mabaka. jwale mo Makoko go ne putsišo. Mma Matsemela o boletse ka basadi ba bararo. Yes. Na nkane ka gare ga basadi ba ba bararo lapa la gago kapa wena e le lena le nnoši o ka reng taba ye e le tshwenya go feta malapa le a mangale ba re le bona ke ba bolai? Ke šetše ke ye arabile ka re ntate ka kapa. Ke kweša bohloko ke bana ba ka sekolong. Bana ko sekolong ba apizwa. Ka gare ga malapa le a mararo a ba bolai go tshwenyiwa bana ba gago fela go ba le ba le ba Ntate ka kapa. Ga ke tsebe tša ka malapeng a bona. Nna everyday bana ba ka ga ba boa sekolo ba mpha repoto. Bana ba ka ga ba bapala mo strateng ba bethiwa. Ka gare ga dikolo bana ba ka ba bethiwa. ba betha ke mang? Ba betha ke bana ba community ba mo metseng. And then batswadi ba bona ba reng ge o ya go batswadi ba bona gore bana ba Ka gago se kgone go fitlha go batswadi ba bona ka gore ba bangwe ba dula kgole. That's why ke re taba ya ga Matsemela e tseba ke senotlole se ka moka. and then sekolong a se nke le no ya laiša report ya gore bana ge ba le ka gare ga jarata ya sekolo ba tlaišiwa ene ba tlaišiwa ka nto e seneng botlhatse. Bana ba itia ga ba šeno namela di-taxi ba ya ka magae. Maloba mo ke be ke bolela ka ngwana wa grade 8 wa sekolo tsoko ka grade 8. Ngwanola o lla mehla ebile o šetše a nagana gore yena o swantše a tše transfer a Limpopo. Nna ke tlo khuruša bana ba ka baka la ditaba tša mabare ba re ka mo mara Koko a re kwane a ke re bana ge ba le sekolong batswadi ba bona ke principala le matitšhere le bommemo. Ge go diragala gore bana ba ge ba fetša go namela and then bana ba bang ba betha wena o ka no bopalela ke go ya go bona ka baka la gore ba kgole. Mara ge o ka ya sekolo ke tloga ke dumela kudu gore se tlo bitša batswadi ba bana ba le ene batswadi ba bana ba le ba tlo tla sekolong la kopana sekolong and then la bolela taba ye ko sekolong e seng gore wena o ye go bona. A ke re go bona ga o kgone go fihla mara ke nagana re sekolong
o ka kgona go fitlha gore o botse principala gore ke ne bothata bana ba ka ba tsena sekolo ga bohloko, and then ba tshwenya ke bana ba ga Moremi ke ba ga Maubane le ba ga Malefu, and then principal le bommemo e tlo ba maikarabelo a bona go kgalema bana ba sekolo, and then ge bana ba sekolo ba sa kwe then ba bitša batswadi ba bana bale, and then ba bitša le wena koko la kopana sekolong la bolela taba sekolo. Jwale as long as le palela ke go ya kua ga bo bana ba leng go bola le batswadi ba bona ka baka la gore ba dula kgole e ya kwešišagala ka baka la gore ka nako ngwe swantse le namele, and then le palela gape ke go ya sekolong ke nagana re le tlo go hwetša tharollo kgale. Ntate Kakapa. ene nto ngwe moremišetša a boletse gore koko ge go diragala gore batho ba bolela ka wena o ka se kgone go laola batho gore ba bolele jwang ka wena ba se ka bolela. Le rena ba re bola re le Bokakapa jwale o no kry-a ba no re bolela gampe ba roga mo di-Facebook ba dirang mara re no go fetša re kwešiša go nore seemo se sengwe le se sengwe se a tla se a feta, mara ya gore bana ba tlaišiwe sekolo a se be responsible a se rwale maikarabelo, and gore sekolo se rwale maikarabelo ke gore rena ba bana ba ba tlaišegang re eng sekolong, re eng go bolela sekolong gore bana ba rena ba tlaišwa ebile ba nyaka go tlogela le sekolo ka baka la gore ga ba sa tsena sekolo ga monate. Ke maikarabelo a batswadi ba kua sekolong gore ba lokiše taba e. Ntate Kakapa. Ke a go kwa taba e bolela ene ke point. Se se leng gona Ntate Kakapa. Nna ga ke tlile mo ke tletse go tlo nyaka peace. Nna ke tlile mo ke tletse go tlo nyakang pholo. Ke tlile mo ke tletse go nyakang bana ba ka ba phele jwale ka bana ba bangwe. Alright, ka mantšu a mankoko a re go batswadi ba ba thieditšeng radio ka senotlele re kgalleng bana taba ye e fokotšege, re kgalleng bana ba tlogele go bolela ka taba ye, and then ka sekolong matitšhere a tla katana. Ke bone o ka re nyako bolela Mahlatse pele ke tšwela pele. Nna ne nka rata gore if ever ba ga Matseme a ba bolela tabe ba bolele nno le ba founele ba botse setšhaba gore nna taba ya ga Mashiši a ra e bolela. Mara ba boletše mo megaleng gore a ba e bolela. A ba foune nno ba Aowa se bolele. Mahlatse o ska re berekiša serebelane bona. No Matsemela o boletše mo o mo theeleditše wena gore yena a gopole a bolela mo go motho o mongwe gore ba ga Mashiši ba mpolaetse ngwana. That's why ke go fetotse gore ntate Matsemela a se motho wa go phela gae. Mara le Mama Tsemela o mo kwele gore le yena o boletše gore yena a gopole a bolela le motho gore a accusa ba ga Mashiši gore o bolaile ngwana. A ke re go jwale wena o re ba bolele gore ga se bona ba boletše jwale o nyaka ba bolele ka language e feng. Ntle le go batla ke le tlhalošetse nto ngweši ba re action speak louder than words akere ka lehu mmaka o ba botsisitse gore a le nyake dizwanana ba re ae mosadi mongwe a di tliša kokwa ka a tšea kane a iša ka ku ba itšea ba e fitlhetseng. Alright, a ke go arabe Mahlatse go ya ka wena Mama Tsemela ke mosadi a ka kgonang go godiša ngwana a mo fa melao a mo fa eng ke mosadi a ka kgonang go godiša ngwana go ka wena mosadi ya Mama Tsemela ke motho wa go loka ga botse nka no re nka no re aowa ke nyaka o kgethe e tee gare ga tšepedi tšeo a ke nyake tšepedi ke nyaka e tee ke nyako tseba re go wa ka wena ka ge le re Matsemela a ne bothata o tutulela toropong ke nyako tseba re mosadi wa Matsemela le o e leng gore ge le tloga mo go sasa ge letšatši le hlaba le tlo mmona ke motho wa go loka go ya ka wena Mahlatse goba ga se motho wa go loka. Since wele ke bone di true colors tša gagwe Mahlatse ke motho wa go loka. A se motho wa go loka. Ke motho wa go kgona go godiša ngwana goba ke motho wa go palela ko go godiša ngwana. Yena ngwana nka no re ke motho wa go kgona go godiša ngwana. O bona ka mang gore o kgone go godiša ngwana? Bana ba a ba godišitšeng e le go bomang
nku le o wa ga o ska tšha botpala ke re le wena o rile le nna o ngodišitše le nna o a go ngodišitše godiša ka lerato ee wa mmona rone lerato ee so wa bona gore ge re ka ya ra kgopela tshwarelo ka mola ga matsemela ra boledišana le bona taba ye e ka fela gape a ke le botšeng nto nngwe nna ke a kwešiša ntwa sesi le mmamatsemela e thoko le taba tše re bolelang ka tšone onkwešiša e no ba itlile gone bua le ka re ngwana o robetše onkwa gona o rwele morwalo wa bolela gore ke rwele morwalo ke imela ke ngwana ngwana e leng gore o thomile o nkimela a sa phela onkwešiša yeo taba le na le tsebe na le tsebe gore le santse le morole bua morwalo la o rwelile so a ke nyake gore re tšee taba sesi le mmamatsemela re e hlakelle re santse re nyakele tsela yona e ne nnoši re e lokiše and wena Mahlatse wena le mmamatsemela a ke re mmamatsemela o godišitše wena ka mogare ga family ya ga Mašiši a rata wena o tseba re o godiša bua so wena o no nnoši le wena santse o te kry-ele tsela gago ya gore wena le mmamatsemela le lokiša buang gore taba tša lena le kgone go ba leng le khutso and then re kry-e taba ya go lokiša bana ntate Moremi ee khutso e ka se be gona e E re bolele ke- so ee la bobedi after tabe la boraro after school re romile ngwana shopong ba re bona a ba sa re rekišetša eo ba jwang phisi ba re boditse se gore bona a ba sa re nyaka ka shopong that means le ge re ka re ya ga ba motseng boditše mang gore a ba sa lenyaka gona motho a rekišang kako nna ne re romile ne re romile wa ngwana tsa nna bothata ba ka keng a le kwe ba ga matsemela ntate Moremi ka Ee. go hlalošetše ee nna le o ne re romile ngwana cold drink ee gone motho a rekišang kako a morela a re o sa jika batho ba botše nnete gore a re sa ba rekišetša e le mang e le yena mo founele le mmotšiše wa tseba Mahlatse ne wa bona koko o nyaka gore re kgale bana batswadi ba re kgalle bana and then re swantse re tle re duleng fase taba ga matsemela pa ya fela swantse re tle re duleng fase mara memo ya lena ka moka e fodile and o mongwe a sa emelele o mongwe re ka se lokiše ntwa o mongwe a emelela o mongwe re nyaka go lokiša ntwa lena o mongwe a sa emelele o mongwe so re ya ka mola re o bolela then re tlo bona gore rena re tšea sephetho sa gore re e fetša ka gore re tlo e bolela go fitlha kae le ba ga matsemela onkwešiše nako a rena go šetše nnyane ngaka ee 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 nna moyeng wa ka ke dirile peace se ke se tlhoka gore gopela ba no nthuša ngwana wa bona a mphologe bo nyaka ba go thuša buang so ngaka wena tatamone e se o le ngaka ee ka re ngwana o ntlala diponong ke a mmona bošego le mosegare le gone le ga a tlhokofetse so mare ga e tla o no tla like mama gage o no re nthuše ngwana šo a fole ke ra gore le gone le ga a tlhokofetse so sa mmona ee alright wa nkatela yena alright ene go jwale mosadi Le wena wa mmona? a re yena a bolela gore ngwana re dire mare o re nna ke ile ke motla ka kgatesisane o ra rena o tšere kgatesisane o re nna ke bolaile ngwana le mokwele le wena wa mmona le mokwele maki wa mmona le wena re nyaka eng nna ke nyako tlhaloša a nako ya go tlhaloša e fedile gannyane sese fela re na le 2 minutes mola mogaši o montshwantse a tsene ka mo radio re tla di bona ka mola reception moroka e rume mo maubane ga ke leboge ke lebogile kudu re tlo ya go ilokiša ka mola magagešo go sa re bereka ka Groblersdal nako ya ka Groblersdal ke la bobedi le ke ra ke la bone le la bohlano re kgopela gore batho ba yang go buka ka Groblersdal ba rie bonnete ba gore ba fihle ke a le kgopela ba e leng gore la te tseba gore le nyakotla ka Groblersdal dirang bonnete ba re le a fihle ka mokibelo ko berekela ka gae le sontaga ke tlo ba ke le ka gae le mmantaga ke tlo ba ke le ka gae ka sontaga ke tlo bereka go tlo ba le mo ke yang gona mokibelo fihla mforogo maolo mokakapa nna ke a leboga modimo a ba šireletše a re fe maatla family e kwane ke a leboga